Yes, nti ye 50-50 betimi abasa wo be ma no wo haw anase oba na eden wo haw nti abasa na ye nya abotre na hwehwemu na ye hwe kona hospital bia ho bia na se be bia wo se wo kono kona ye nya hwehwemu na ye hwe se wo problem no afiri oba na na se afiri be ma so ye hwe na wo ye okay na oba no na ye wo problem then afi de na wo hwe kwan abefa so be solve problem but ment na fa kwa ya na ma no omo na omo pushi me ma no ye member na ya na yes ye health conscious man they are very very conscious with their health bibi kitwa bi no ohwehwe okokoye check na wahwe obekokotwa scan obekokoye lab na wahwe ade quarantine na man menses na ema yie obe ma na so no obe ma sam so okoye na so onye hwehwemu bia no onim so ebeko na odene na ma no mensa a ebetime ma ne be ma no ne be ma sam no ebetime eden akoyie nti se ekoma ne site a say the way last ye di kan no your factors bebre a ebetimi enema bebre ebetimi asi oba ho kwan a ema awo no entimi ma okay ebi ne say hormonal imbalances say messages a be free wadwen na akokoma okosua no ema wotimi tukosua ebi ohono ma saa hormones na wo say timi kono messengers no entimi nkonko ye adwuma no okay ana say saa messages no entimi produce kura hormones entimi produce kura nti se no entimi produce a ema okosua to no ontimi tukosua okay ebi on so a ekosua na wa tukosua no so no enye healthy enough sperm no ebetimi aden a fertilize ema na aden etimi eguma so na ho odin no nheda enyina yi apomodin ne enza sem nipa no ahode no wofom entimi enye den en fertilization entimi nkoso yi nti eba sa na awo no ebe den ebi o ho a ne tubes no blockage aba se ne tube na e wo se kosua no etimi na mo ekọ no ana se sperm so timi fam na aba be hia na fertilize no tube no a block emu asi ebi o ha infection nti sa infection no aja kotwa bi ewo wawode mu aja kotwa bi ewo fallopian tube nti ni nyina ya ade a etimi affect say the way a fertility ebetimi akoyie doc nti o ka da no se mekaya a wo se obi akoye CS and cesarean section bi penya kotwa no so betimi true that infections bi betimi aba yes infection timi ba because man do na wo ho a o ma ye CS awo ba ko mienu awo ne mabiem ebi mo so oye illegal what do you call it abortion okay ono ankasa kototo na eduru a wa no ma at the end no wakonya kotwa ewo wawode no nti implantation no problem obi okra akoye no legal way so no and also problem afterwards no problem betimi aba se nyina mfidie no mo de hyehyɛ na mfidie na de hyehyɛ de yes and nti problem betimi afiri ho no aba ebi on so a fibroid me to god that's fibroid akofifi wo ba bi a multiple one and I say single bi wo ba akopɛ na enso ɛso okay nti ne nyina no yade a etimi si ho kwan ema we no enyinsa no entimi mba ebi wo na se kwan no baby a cervix no okay insu na wo ho no ye twan ema sperm no entimi nye den enko emu ye tick wase mu ye European na sperm no etimi etimi tick nti ema sperm no entimi nye den endwale enko eno no se mekaya wo ka se eya na ye friend is saying contraceptives no eya na no so account to contraceptives bi aye nom no de djuma e di ni se emma wase kwan nsuo na wo wase no eye twan se be ya sperm entimi ensremu ko nti se wo ye obi a wo tai use sa contraceptives na ya na e ka se eye emergency pill emre a wo ho akire no ana se wa to ma wie no na wa nom side no se be ya e be bo ho ban ama e manyinse no nye den emma but ebi o ho adada bia no one be ma hye bia just onom nti edisa utanom sa de na ma ensuo na wo wase no na akwakoye twan e na afedin so no etimi ma ye say alex spermicide kum sperms no ankasa nti basa na ma honom no sperm no so tomu na sperm na yeden awu because oni honye conducive ma omo adana kraka say your friend is saying mema mo robe ya mo di she condom enso kra so e man so de no so sa ya ne bi wo sa bi wo ha e bi wom spermicide say wom nti say utanom sa duru na e ka say once na wo so onom na yi na wo de tem bia na onom a emma wo so kwan nsuo na wo wase kwan no twan entimi nko na afedin so no create environment bi a sperm no entimi survive nti sperm no to mu a na awu
infection eso etimi ma inside honom so no enye conducive ni nyina sperm no to mu a entimi reduce sperm quality no na emma entimi so me ko na sperm na wu nti ba sa de anyi sen de wo ba no ontimi nya bi. Okay. Na doc lifestyle no o kan ne makakra ho bebo so de amayen lifestyle no ya de hu hihye mu ana say ya man be kan ya ho etimi si ya wo ho kwan no alcohol alcohol ya ba ko a otanoma ebetimi affect hormonal production. Okay. Na smoking o yo ba na opa wo a alcohol ni smoking men fa ho nkoshem se otaye sa ne ma na awo no ho be de ne ma o ebetimi aba se hormones no em produce yi ebi o nso abetimi ma ovary se de we anka wo se tukosua no en tukosua ni yi. Yes, any obi wo no ma afa kodwo akofa ya afa kwame na all the only number man nyina so e den a amu ba ko ebetime ma oyale aye STIs ni bi. Nti some of those lifestyle no emboa ebi mo so use sex toys ni ade e de ye ta toys no so no ebetime ma okuro. Yes, vibration machines ni anema a mo use ni nyina no enye appropriate. Nti o sa de nyema no di agoro na wo ye obi a opa awo a ebetimi how because sex toys no ebetimi ase o cervix no ebetimi ma awode na no ebetimi apra wo hono nti apra wa ne nyina no awo ho asem ebe dene daachi bi nti se o mpe ho asem a twu free alcohol twu free smoking any so sex toys na mo use no any some of those deodorant we any detergents amu yusu say be ya nkan boni bia e ba no e be jai no feminine wash ahodo bi wo ho ba ya na nye ebi wo no ma infection more ebi wo de wash ho no ma with time no normal flora na say bacteria more na e wo ho no ma e boa esisi ho no no okum sa mo na e ma kwan e ma mo afoforo den aba wase nti e ba wase na tem bia no te o se wase nyina no e be ye infection and na say e be soso nsu be ye nsu be gu yes nti wo ta hu sa ne ma na emwa those are lifestyle ni nyina enema a wo ye a betima ma how. Okay doc adamo ka se oba pese of fire funa na so onyinsen a 90% assurance wo ovulation period. Ovulation, yes. Pacho be kire ho ne kakra ma oba bi okura mpa ovulate a by the time oba realize no either say bia na wa ovulate atwam ana say because that church wo say obi say enso mine na say kosua white no eba na je sa fe no obeto kosua yes e ma do na wo white in say sa bre no ya to kosua na bi enti kire ovulation period kwan a ye be fa so e betimi a hye no so say wo hwe ye menstrual cycle e wo 4 phases. Okay. And I say phase 1 e menstrual phase. Ofri menstrual phase a oko regeneration phase. Okay. Ofri regeneration phase a oko ovulation phase. After ovulation phase na wa secretory phase. Now ovulation phase na make us say o pe awo a eno na wo say o hye ne so say o menses started and na 1st June na o de no o 5 days. Okay. Nti every ne ekosi on the 5th of June na o menses no I try abawie nti say o menses twa then on the 6th 7th 8th 9th 10th 11th say o ye obi a o pe awo a that is the time on obema shia umetimi shia awo no enye omfa nyisen. Okay. Because why we that's the period or awo de no e san form e san regenerate. Okay. Kai say last na me ka say awo de no say the way hu watermelon opai mu a say the way ye kokko na e wo mu no sa na etie align with blood vessels align na affiliate with moja. Okay. Affiliate with moja na ye preparation say be ya kosua no egg no fertilize we na etomu na etimemem na akot tale wode na nkasa. Good says preparation no na say regeneration phase no. Okay. After menses and I prepare sa preparation no start say koso nti say no koso wi a afedie na watu kosua. Okay. On the 11th 12th 13th 14th no and obetu kosua. Okay. Nti say on pair a on the 6th ekosi on the 11th no one be machia on fanyi sen. But on the 12th 13th 14th opa that is the time I was say obey one be ma ehia insan say me be ma release sperms etimi di be 2-3 days depend on the quality of sperm na nipa ne reproduce any wo ba no so or health no so or health from status 24 to 72 hours 72 hours yes ebetimi survive e wo ba na say okay until on the 12th 13th and 14th no
say only be man share on the 12th e betimi ada ho akosi 14th no to koshia na fertilize it. Okay. Yes, and as be ho no so a o to koshia no wie no the next day only be man share and also still egg no so it means survive some number of days. Okay. And no so no sa no after that day until ma ho 5 days. Okay. So on the 12th, 13th, 14th, 15th, then 16th. This is the days I was say Bema. Now only Bema etiminya in Shiamo. So ope awa. That's the time best time. Or say only Bema Ishia. Na near my Bema who say what to Kushiano. Obe to Kushia and I say in soon I try I am mine. And San Sunny bar. And a mount a ball kaya say. And I say a mount signal say obey Obe to Kushia. O body temperature be increase kakra o honam ya na ayehye no e be increase kakra nti o check here say we are normal body temperature at 37 no we hu say we dey be 37.5 and I say 38 nti o hu sa de na e no kire say o betu kosua now at that very day now betu kosua no o betu sharp pain e wo either side of or pelvis no o betu either right and I say left sharp once nti o to sa de na kire say wa to kosua no because dena oven na so kosua mu no e rapture o say your friend is corpus luteum and na so we no mu e rapture e paya then e ma sharp pain no the sharp pain ba na wo be hu say wa to kosua na naturally no nyame abo oba in such a way say honam be ye the dead say one be ma be den heat period say heat period ya na ye de ma emwa animals na ye ma heat period yes nti o sa hu say honam ye de say one be ma be hia at that time no e best time one be ma be den e be hia o to kosua no wie na libido na ko aye libido na rise up nti say libido no rise up then one be ma hia e possible say obey den obetimi afanyi sen but then that time no wanya nyi sen na otu atu kosua wi abema releasing sperm no now akasa tube no emu beda ho ema sperm no etimi ko na akohia egg no ewo ampula dog na chese dia wo chire se bema no ne nkwabo ne ho odin oba ne nkosua no wo ahodin na se bia ne tube no ho na efa so ko ne se kwan nya there's no way say nyin se de wa akoto ka mo na ofie kwanye obede na odi akọ ofie na so da o kwan no obede na wa odi akọ nti obetu kosua na wie all right kosua na to kama sperms are also our produce no a quality one anka wo say enko kosua your baby e fe ne ampula good ampula the ampula of the fallopian tube hona egg no be kokoda na sperm so free cervix honom no na awura wudie no na afa tube no mo na akokohia wo hono now say ekoba say ni tube kwan na kosua no be fa mo akokoda ampula honom no say babia block ya antimi nko na say sperm also produce no ekoba say kwan babi nso ablock ya antimi nya den enko insuo na enamu a insuo no e de kono say insuo no so e twan a antimi nya den enko we nyina ye niam nketinketi atimi si kwan a ema awo no entimi emma ensa niam nketinketi we se nyina so ye ntimi mfa ya ne hu ontimi mfa ne hu nti je se o ye hwehwe mu mikunu hu odin ya kwa ye mikunu hu odin but ade kro na ehinta na se ehinda wo ho ne de mo nhye dam de ya ema ntokwa bre e ba na se obi wo be ma na wo ha se o ma wo ba ko nti ma wo da nti wansa wa wo da no wa tu na adwum se wansa wa wo da ne de bibia ya intact and bibia betimi asi ye nipa dua na ye de nam ho de bia no bibia betimi asi adwuma ye bia no putting risks in our ye nipa dua no maybe you be your driver ni ye be ko hon be masem na me ma ho no ye be drum yes heat na e bo no any toxins bia e call system no nyina betimi ma wo hawo e ma sperm quality no entimi enko yi nti wa wo ba ko no akire asema betimi atro any of those things are make kan ho asam doc 21st clinic sa how we are eto da bia Sompa yetete ho sa etimi affect your sexual life kora be ma no about so no oba no kora heat period o ka se be ma na say your friend is any libido rise that time now we say ne ho aye ne de no say wo hia be ma no o prepare be ma no kora be ma ne pese obeba because da bia ye have sex so no anyin say ne ma yes Sesa ne ma we say nyina no obi soa na odi do 21st clinic ne how no ano so no say na yesiti say all the back 21st clinic you rely on labs you track scan na ya hwe o situation you be hwe prostate o ye be ma you be hwe oban o ye oban so you be hwe wa wode you be hwe ovaries
fallopian tube ye hwe bibia na bibia da honom na ya ye labs na ya ye hormonal test e check ya hwese hormones a produce ya follicle stimulating hormone a eboa ma okosua na woto no ebeboa ma okosua na nyini na wato ne yie no e check hwese saa hormones nyina no ye adwuma kama kama e hwe nyina yie na still na ye hu se bibia intact ye call into family history. Okay. Ebi o hono a infertility no etimi obusua mu. Okay. Yes. Ebi obusua bi o hono mo bre pansa na mo anya ba. Ebi o nso a mo otimi ya enye den. Emma ebi mo nya bi ebi mo so enye den mba. Nti ye bisa na ya hwe o father side na o mother side ebi ya saa fertility issues no e wo hono ma. Nti hu a afi de eduro a wo say de ma o a be boa ma saa fertilization no etimi koyie. Abeboa ma otimi tukosua yie abeboa ma menstrual cycle etimi koyie no ye ho adwuma ma so ye be ma so a na obemasem so na enko yie a eye sexual weakness so na ewo honom erectile dysfunction so na ewo honom se maybe prostate so na owo prostate issue so a ni nyina no ye ho adwuma na ya ma waduro na widen ho ato my na se Dr. Sixtus ena yene no ebo nkomo efa eye infertility awo ho anase nyinsen ye to da bia ya na enho akwa atwedi ama awafo anase nipa mienu oba ne be ma wa setene mu no na ye wie ema no de no ye se so shefa emua nti ya hwe ensu a ye bekọ ne yakọ akọhwe eja nso so de kakra emema no to da bia mo na mo se ma no nko a na ne hawo nya se ne kumafo ba me se ma me we asem mi nya ikada sister bi me say nyame na ye na don e kire ye kokoko e wo mo ya be ma no so say wadi kia wale awo nti second wife no oba na na ire ni jana wadi okoye no nkumafo no se won hu nti won kọ ye kwa ya say che o mo kọ mo ya force be man man ko na problem ni free be man nti secondary one na wo ka ho asem na me de pa to da bia ya wo de na so bibisa etimi eba na ono so kura ne o ye driver dog ye say drivers ne to da bia ya na ha wo mu pa wo wura mema mu de no fafiti sa mema no mu twika ne to drivers or truck commercial drivers na wo mu tisti achi eti engine so da bia ye say ya na wo mu nso ne gine yes ya kwa ne sa ba no sa na ne kunu ne ye driver sa na mo kan jam be se ya sha ase wo ne ewo mu ne say ye spend ne ma etimi si hu kwan ma mema ewo no ha adwen a drivers no ebi ho na ne stia na wote echi car na wote engine so okay na engine no produce heat na wote so ebi ho a trotro bi ho na wote front kwa na o ntimi ntina ase na backs your friends right after front one yes nti ya na heat na ekọ mu no na ohwe ye testicle na ye hwe na ehwe aba no empe heat okay and also empe awo okay say awo basisi a ohun say bema bia no ohun say ahwe aba no ayira na aka sak na nko a ka hwe aba na we ni hwe anu aba ni hwe na aba no okay aba na eda ni hwe aba na eda mo otum say ayira awo ba say weda na ekota empe awo pi empe hwe okay nti say awo ba na ayira na aka ne sak no pe na akokotale obodi no na atape heat na obodi ne produce no aha nti say we obi so a bebia wo no heat e wo ho no ma ohun say asane na esensan ho ne muago amuago nti over a period of time no say heat emissions na elko obodi mu no etimi eboa ma sperm production no sperm na be produce no and produce quality sperms be produce sperm no but ne do be all right but ne do mu no ene ne papa mu no enya say sperm quality na ye check sperm ne count no ne sperm dodo a nipa produce 20 million yes in 1 mil bia no also to minya 15 to 20 mil obada ansana obana timia ovumba yes in 1 liter every milliliter bia no every 1 mil bia no I was say utumi ejaculate 15 to 20 milliliters of sperm cells ansana obano etimi eden afanyi sen nti wo a wo be ma na utimi produce 15 million sperm a year ontimi nyim obama na nye yi we be say aden because only one sperm and here say anase bia to obekwa yes fertilizer edi enti na mo hia sa sperm so do on sa na say abodiem na wo say sa aden isi sa na nyame bo be ma okay at a time I shoot no that is the number of sperm cells I eko ba eye den a de eye ne say enye ni nyina na beduru ho
Ebi be wo kwan. Ebi be wo kwan mu. Say the way I ka say ye call long distance running. Na e nyina tu free ha call amasaman. Okay. Dey bi we ka wo barrier. Ebi be ka wo your friends pokuase. Na kola ye call 100 meters. 100 meters ha. Ebi be di this. Yes. Ebi be ka kwan. Enti saa bebre na o produce nyina no. Ebi o hono ma ne tinye. Ebi o ho a ne tail ne enye. Se wo hwe sperm na e wo ti e wo neck e na e wo tail. Enti Safo per sperm ni bigo e konkonti ma na sperm e to da bia na under normal you know e was sperm no ni tie bi wo wa na ne ti no e kakraka ache ne finfin ne to no e bi won so na ne to ne so na ne ti no e che ne finfin ni good e da bi won so ne finfin mom ne so e che ne ti ne to no ni nyina ya na e ye kama ni nyina ya abnormalities ne ti no de e say e ye normal ne ti no su chen ne neck ene ne to no okay yes ne ti no su chen ne neck ne to no okay enti ne ti na yekọ but ne to no ne dua no e na direct ma ne ko enti say de wa producing nyina na bi o hono ma ne dua no enye enti e be fall back enti mi nko America ne dua no so a ne dua no so odin bi anim no odin anim enti mi nya ne ko no na ne dua na ne dua na enti mi nko okay enti say can abnormalities of sperm na o hwe bi o ha ne ti anase ne kon no no ko e bi de gugu so ya TV ne so nti Facebook on so betimi akọ Sompa 106.5 FM Accra anase Sompa TV Ghana bi abeko bi 21st clinic ni nyina egu ho na Tara 1 TV no Sompa TV so wunya so TV ana odi meka akoso na wahwe bi doc chechere mu de say nyina hwe se the way a fish enante wo nsuro mu a saa pepepe na konkonti ba we nso enante sperm cell no nti na edeko ahun say ni nyina di America di America na yeko ebi di akire bi so wo anim nti once a eko no de ewo anim no edikan hit egg na ewura mu a na nka na eka akire nyina no ebe ka akire entimi nya adwuma biem nti America na edeko no se wo de na odua no ahonde animu a untimi ko America ne bi enti no mu bunkan so saa 20 million sperm cells na wa produce no ebe den a kakra ebe ko na nka bebre na no ye den ebe ka kwan mu stampede nso betimi asi ebetimi asi because e no crash ho nti crash no betimi ma ba ko no ne neck ebetimi ate de e say no ne neck no ye ne kon no etimi te easy nti ete a eno ano no wasi ho no a untimi nko okay yes nti ama bebre na no produce bebre but ketua bi na eden ebe kokko fertilize ndi ebe di kan hit kohua no eno na ebe eden ebe fertilize se mienu pe na hit mienu so na hit na ne mienu nyina kwa a na obenya twins okay nti ye hwe sperm quality na ye hwe no dodo ye hwe sperm motility and motility na the movement no and as also hwe morphology morphology in the shape no how say sperm no because e wo shape e wo ti e wo neck and e wo dua enti say the shape no so anko yi a entimi nko say the movement no so no say problem ni ahonde ni ma e be move a entimi nko and as seminal fluid na e di egg sperm cell be ba no say no so no e ye take dodo na entimi ensome a ni nyina ye hawa a emma sperm quality no e ba form okay enti apart from that e dey na betimi esi be ma kwan say entimi ma ontimi show ba nyense e bi o ho nso a ne seminal vessels no in tinina moja tinina sperm no e form e ko no okay etimi block emutimi si enti na ya netimi si infection omo amotanya sexual transmitted infections no STIs etimi ma saa tubes no seminal vessels no esi okay nti esi a sperm no entimi nya den enko ye obi mu so a omo retrograde ejaculation okay saa retrograde ejaculation no wa produce sperms no wa ejaculate be sperms no entimi amba be pie e wona no no sperm ni tedua no ano ho no ma say sperm na eba be pie ano no ebe ba na asan na chi ekọ na jonso twa ne mu okay eye blood urinary bladder na asan afa ho no ma den akọ instead of say anka o say ufa normal urethra na aba be pie ne be ma na no na asan den asan na chi akọ ba be foforo nti eba sa na ontumi enyim ba ema na nyeye sa how we no etimi si at any time and found say wa wo ba ko na say wa wo mienu at any time ebetimi asi ebi onso a ya wo no nanso oni testicle wo honom ne hwea no ya wo no antimi adescend antimi amba ye antimi amma am fall into ne sack nim
Okay, ama beto ne hwe aboto. Ne hwe aboto no mu. Okay. Eno no genetic, eno de ye de awo no. Eno de birth defect. Ena bi wo honso a ye obuhwam bi wo so a omo wo saa issues no e wo honom. Eya na ebi wo ho na aba no meto hwe ne mu ana asese. Aba na ye testicle na aba no. Okay. Eya na wo yem. Se nyame bo be ma no. Obo ana testicle ne wo ne pelvic ne yem. Okay. Enti akaso be pie no na ayeden atom. Aba beto hwe asakin. Okay. Enti ya wo bi mu a omo de na fail anti me mba betom. Anti me mba betom. Enti se anti me mba betom a omemasam enne se de we obanyim oba no ebeye asem ayeden. Do anso anane de ba mba. Ba ko so ma. Yes, but hwe ba ko betimi ayeden a produce enough. Am madam ma white me ayeden. Ema oba timi awo. But then de ye kan say ne na ne de entimi anya den add send kra no eno na eye issue. Ebi wo ha erectile issue ne mema antimi asole. Antimi nsole. Ebi wo asole nso ahonde enim. Eno koma omo diabetes. So we obi a wo sugar problem. Eya na emoja no mu ye thick. It is a moja na thick a entini no ye o mejo blood vessel bi aye kese. Sa blood vessel any dey timi fa moja. But tiny vessels no aye capillaries na anka atimi fa moja emma muscles no a wo mu no aye dene. Emma bema obema na ye den no entimi mfa moja. Okay. Se eno no entimi mfa moja wo se obema asole na mum ahondi ni ho a obetimi de aye penetration. But ya o mema ne bi wo nso so a omunye diabetic but omunye diabetic. Yes, eno nso obo maybe your varicocele. Sa varicocele no ye entini a ewo ohweam a eno no nso no etimi large. Okay. Sa entini mo no etimi ba wo bema no entini na wo bema mo no eno nso no etimi ye mere. Ana say etimi ye too large. Enti efa moja na moja ne na mu bet entimi ma ahondin bia etimi ma power bia ma bema no etimi ye adwuma. Enti bema na ebi wo ho ana se bi omo bema ne gina so yire nchen. Omo timi ne obada. Yes. But awo no emma. Eno no serial meka no hormones mebre ni se mebre na betimi asi at that time. Ne bema na gina so release all right, but then sperm count no a woman no extra. And na bi o no so a etimi ba say sperm cells na nkasa no and I say kokonkonti ba na o ka no ebi nim kra wo sperms a wa release eye nso so agene. Yes, at said the na can drivers na sem no enti utumi release seminal semen, but then sperm cells no enim hormonal imbalance o kan wo man de mema de no so etimi si hormonal ye male hormone e wo honom. Okay. Gonadism. Okay. Sa male hormone no and na eboa sperm cell production. And eboa ma o sperm no etimi produce. Enti se ko ba se imbalance e wo pituitary gland. Pituitary gland etimi produce sa hormone na. Then obehu se o sperm no produce enough. And I say produce kra. Yes, e wo ho sa. Then yes also other factors are ebetimi esi kwan ema bema no ne bema sam enye den entimi nkoyi. Okay. Ebi ni libido na odi kan kan ho asem low libido. Ebi wo ho no ma one ne yire ewo issue. Okọ na yire ho a ontimi nya adwuma be opie abonte na onya sa check bi a na obo adwuma kama aba fie. Eno no so kra ya na ye de. Ena meka no enti sexual weakness ebi wo no mani ebi wo ha ani kwa say o ma na edrompo because just I drink and a man sani pano ebre. All right. Insan say in tonkwan kitinkiti bi e cost wo fie. And I say maybe some of infertility issue we are wo ho a one oba na wo issue no. O drink say wo me ko ho kra me bre me ho kwa. Enko emfa faso bi anya den emma ana se sika seminti ana se bibia emma ntokwa esi wo fie woni oyire de bia mo ko ntokwa no akwakwa live wo yire na as otamfo enti wo no pe a se ye be masem so ya na empe stress so you be a stress kakra e fawa obe masem entimi nya den enko yie nti no basa na ontimi nya den libido no be wo fom ebi wa se okọ na yire ho pe na ne be ma na den ajojo nti obe den na why den otimi nyim sa oba no ema awo na den etimi aba entimi nya possible sa ebi won so eduro ene chemicals bi a omodi gu omo system no omodi gu omo body mu no etimi mass sperm production no so eye problem. All right. Ni nyina ye niam a ebetimi asi kwan ema be ma ewo no ebe den ebe dene
enti say uta produce uta nom hard drugs ne alcohol o smoking ne ade a ebe ma hormones abe produces ebe boa ma sperm production ko yie no entimi nye den emma so. Okay. Doc, na me be say me bisa we say wo ema ne de ni but ye du mema de ma me fa enwura mo preko. Obi ye kese mo so a mema na fem ne ewo ho bi wo ne sperm count. Yes. Obesity. Yeah, ema no entimi enyem oba. Obesity ema sperm production no onya issue with it. Okay. Onya circulatory problem also. Yes, just why malnourished. Man also the same thing. We are obese. And never how be a bit me adding at the about body a bit my jaw body mono. A bit my say me masam a bit hard drink or your banswa. Say the way to Kusia and also a better problem. Until obesity one problem. A bit me factor a bit my one and ma. And see a bunny say no treatment and say na yana is see at Siena. A few minutes near kwa frefo no na ye no ma kwetwe nkomo e basa na ye ma advice say dietary advice say obehwe odidie mu ye say be weight no e so bete na oye a regular exercise tem bia oye regular exercise and also no be boa ma weight so ate so you be a otena engine so na heat e produce a try say men travel long distance abra on see enje wa home and I say maybe otena pepilo bi na odi asiso say be a heat no e more dare onya dare heat e wo body no until the bar clinic there your more advice we nyina 21st clinic okay your more advice we nyina na aduane a wo se odi ene de eni kwan se odi e be kiro edura wo se de ma won so no e de ma be ni nyina chi no hwehwemu na ye be di kan ye hwehwemu e be di kan laboratory investigation and scan say x-ray so na be hia e bitime ni nyina ansa na ye de wato eduru so doc obo exercise so fatwa to ma ye. Yes, too much of everything is bad. Ade bia ne mo so no ya na edane bone exercise. E ma ne bi wo o ma ye exercise sama gym ne ade. Eno no etimi esi awo ho kwan na nyinse ho kwan. Se bi obetimi afafuru. Me ka se kane no na ema omonta mama ka athletes maybe obekwa America ene omo amobobo ne ade omo mama enko because of awo okay omo che say o yes anema na ema awo ne ho eden no kre so you obi a o ye adwumaden o obi a o ye exercise na okwa America na o use body ne pa ema o menses no ema yi ema onya menstrual issue nti once a menses ema yi no obehu say awo no ho asem ebe eden ma o ebi o ha kosua no on to kosua ebi o betu kosua no so no na ahonden enim nti mostly no eya na ha ma bebre ma oba wa use ne body pa use ne body emma ne body eya exhausted no emma ne menstrual flow no enye papa nti menstrual flow no nya papa awo no so ebe eden because o ek no ebi na wonto kosua na wonto kosua ni kosua na nto anase watu kosua no so na ahonden enimu a betimi a fertilize emma wanya nyisen. Okay, Dr. Sixtus Mayana was sema young call lines in so or how or questions be opesa ubisa pacho ebreno eni 0260 196064 0260 196064 and now 0260 196065 0260 196065 the obe free biano ye beje so hello mpacho din baby akasa free me dofo hello so sorry yente wonka e wa hasenum hello good evening. Good evening. Acho di baby akasa free. Sompa FM. Acho akasa free. Echima. Pacho ma yente o. Pacho me no wife for that issue no be. Ya ko labo na almost say na wo de no ba ko no asi. It person the doctor say mo be na wetin dia boy. Okay. Doc. Question bi o have so bisana. Ose one ne wife for awo how o makọ hospital mo say
na wo de no acho se ba quiet day ba ko ano na si blockage ababa ko awode ana say o ka bibia o to kosia ne fa ovaries no na de ne say ovaries no ba ko si aba ko tumi adwuma yes etumi ba say ba ko asi but otumi to kosia wo the other side okay nti say ba ko asi a ye wo other niam a betumi aba ye ovarian cyst anyway a betumi ama ba ko no so entimi function yi nti we no oba 21st clinic yeah oba 21st clinic betumi aboa no Brian Pacha wo tie yen Pacha Acho wo techima hefa ye tie Sompa wada Roma agenkwa FM nche sunwa ne kwan no so ho no baby ana first by GN Bank won a dynamo no ye wonti no bomodian na ochina ekono bomodian akọ ho na ye nhwe ne ma kwa ebe twa scan na ya hwe the nature of the condition yeah tie bia no emwa be free mu aba why you yeah that's say also wo free yeah hello Pacho, good evening hello good evening line back on how me wa ha say no ma men fa we say why would you not so fact me yente wonka hello good evening yeah evening Pacho di baby aka say free me go say free takrade tade Pacho ma yente o aha menti afidie no wada Roma twa wo free woni nkasa mfa phone mu why Pacho wa be free bia no na wada Roma watwe ho afrɛ afidie no ho na woni makasa mfa phone ye bete wo nka wo hase no mu ye me Pacho good evening odi baby akasa free Sompa FM Pacho odi ni baby free me ba tum na mo program radio so Pacho ani Pacho na mo ka se obu wa ni show ma ba no ba ko antumi ametum na no ba ko no mo twa bo na mo na abetum ma no wangina na se osa over 9 years Doko se akola 9 years ni hwe no aba no ba ko amma obetimi e bibia fa ho honom ne yakọ bibiduro nti akola a onyanya trophy sentimi ontimi num ye duro no but then yebetimi ahwehwe mu ama no yebetimi aye scan ana se yebetimi tra scan na ya hwe the nature of it the ntina ma ni we no hwe aba no aba ko anye den amma nti ye diabetes yentimi ma na duro e ma na nye nsanse akola no so okay Pacha se ho no abibidro nti just 12 years e komba ombetimi aba na ya hwe de bi ama na basa na efutuo bi omo de ama mo why okay ya da se ofre me dofo maji gracias yes ya da se mama hwe se we beto mu a menya problem e wo hanti Pacha o try 0260196064 no na o nya de 0260196065 ma yenin komo hello good evening hello good evening yeah evening Pacha odi baby akasa free me ko bi takura de me na sa bi no okay me de ko vi Pacha me se doctor me ko private aya mu stream wo me mbe ba no who de be wo nyambe me Pacha so uko private toilet ya who de wo so mo mbe ma no but me sa baba ka mat na ka mu so me shu mu ba wi mu sa manchaze doc oso okwaja na nso bi firi ne be me ba na yi ne mo wi ne sa okay no a sign of STI infection bi okay yeah gonorrhea no nti oba ye be hwehwe mo anya se me ka se keke kire se ye no nti oba ye be gine jonso ye be gine moja na ya ye test na hwe se ye gonorrhea takrade hello takrade Pacha wa wo frɛ ye no takrade fo ni kire mo wa fie kuma number 9 taxi station wa 21st clinic ye branch ni bi wo chenya me ya adwa wada Roma ko ho na ye nhwe why be check STIs na hwe se ye no ade na ye mane ho aduro okay nya no so be hu ade ko na ye mane ho aduro hello Pacha good evening fine madam Pacha odi baby akasa free continue me profit takwa me Pacha ma yentio Pacha, I know can't we say
we don't painkiller. Painkiller, this is how we matter. Let me be so nice. Oh, no painkiller. We will get painkiller. We will be out of the painkiller. We do my DNA, one of me, and a while painkiller. How about you, dear mom, member some? Doctor, say no, I saw member some so. Obi out tafa painkillers. Painkiller. A druby brain, no, a druby brain. So, what I know, a druby brain, a effect. Okay. And my how. Okay. Yes, and BP drone other diabetes drone cholesterol drone na ya nom no se onom kwa akiri a will affect my body no I will affect my be masam. Okay. Yeah, that's a so free. Hello. Oh, menya be lie with but your bon frère. And that's why I say 0260196064 and I said 0260196065. But you are from a pekewa yentimin kasan free see the other line so me name dear old friend no. Hello, Pacho, good evening. Hello, good evening. Pacho, didn't baby out free. Pacho, friend Jerry, me free Tabora. Tabora and Pacho Jerry and Quay. All right. Me person nam sa kwensu na member Dr. Sister Sabaso. And it say anything first clinic na HSA last week. Dr. Nyankopon nam Dr. Sister So any 321st clinic SAV me uncle. Okay. And kamikase and can phone number 21st and Kobenya serious friend saying prostate issue. Okay. Now you P21st no Dr. Sisters the directives and this cancer my na previous Namian cannot call hospital for. But when it may detected the nana a hand, they didn't go further. But a by Dr. Sisters, Emma directive, and my possible outcomes of scans not the man. Now, Yamencha, the nana is in time. Scanning you by and Dr. Sisters also sounds a referrer. Ama and me uncle. They want to make a serious issue. Pa na Sri Lanka Dr. Sisters sent 21st in branch and what being Papa Pony Medjumano so when in the oil. When in the oil, and he may recommend it in first clinic. I will be there with you and say, so we didn't know upon a touch man. What a brother in first answer. What a copy for a brother in first answer. No one told you. It's a dog. Yamisha pa. Amen. Amen. Yanko Ponson Shroud sounds so about. Obedia dance pa de achra man sign de ne hu ne de asoate no eno ne edi hu dance en fa ya de enkonko nante na enha ho ensesika eye yade asiatica eye how ya no aba ebia wonso no se mo brebuo mu anase bia wo honam dua no akwa bia mu ya wo fibroid wo ba ye behwe na yetimi aboa wo. So sorry, wow, Basson would get no akatsi. Ye, like we say, yeah, your batch 0260. Not getting in our eba every year 0260 196064. Mammy, in fact, we say, hello. Hello. Pacho Tianka. Pacho Metuanka. Pacho Di Baby Akasa free. It's from Christopher Mikasa free Mori. Okay, Christopher and Pacho Mind away. Aha, what that much you for if you didn't wanna Yanka San for phone, more Miss Row. Okay, my auntie. Beautiful. Pacho, now I mean, be complaints here or your bemba. Okay. And also say, Obacha who sorry na say onye oba nhyiama na nhwe a man or woman or not ya problem bi ana say edin na ya ebasa onya blue boss. Okay, doc when na ya natural ya na sa na tie na say anti question ne ho sorry Sompa FM now when you oba ne na ne hwe amwa na ye ne ye de ani de sa na tie. So also say no long erection. So be manage na so che na one oba na enye hwe a onya sa pain nsan say sperm no it move from baby a estro no na ready to be ejaculated ready say obey den obey but say want me appear mouse happen no
Nti ade a wo. Oka wo na wo sa sere wa ade. E wo sa ho ba. Ade na ho ama na ho ama for longer period say be man gina so for some time na want me anya e ma won sa pain no. Nti sometimes anya ade a e cause for alarm or say ohwehwe eduru ne ade. That long term erection maybe you obi a wo sickle cell. Okay. Say omo am sickle cell no. Omo de timi sore gina so for hours I enjoy. Eno na e wo say ohwehwe na waye. Ba we dey say gina so no wanyu oba ne na na say unya blue balls ohwo am aba ne ye we ya e normal. Na obetwa massage. Na wa ya see ya mpacho e normal. Na obetwa ye massage keke na ajoka krama. Oh, okay. Yes. Okay. It's a massage. Mpacho mate. Last caller catch mpacho majudin. Hello, Papa Mpacho di baby akase free. Okay. Pacho di ni baby akase free. Kranza dano hu ye kakra ma ye na ye ntie wa. Pacho o tie nka. Kafra na ye pese ye tie wo pa nso o line mu nyakula but mo abo friend nyina no ye diabetic course ne nko 0 na doctor na mo nkasa straight up 0540 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 and now say 0249 311 311 doc ye brenda so wasem e twato a wo de be ma antifo ne de meka ne se enye obia ne pene se obehwehwe awon emma e bia na nyame hyehye okay nti ya ye wo ho no se woni sa nipa ne ti a wo se o ma ne ayehyimu se ye den ebe yie daachi bi nyame be ma ne de ohwehwe but me ma de bia na onti ni su osma oba na wo tia oba ne se ma ne nko ne ade na oye ne se odi ya obi a ya na enye na obi anya obewo beden ya ye obi boka pa obi timi boka this artificial insemination ne ade na still na no a failure mo enti ya nhwe se oye obi nso a opeba nyabotre na ye hwehwe mu try so be ye kona koye all sort of test na investigation bia wo se oye fa ho na oye na omu kire se omu advice bi se follow na wa try se obe follow ni pepepe se be ya daachi bi so no obetimi awo anyaba. Okay. Dr. Sixto sena yetie no 21st clinic na mame fa we ntwa mutew na yen sorry se wo hwehwe ye kira kwan akra ase no no se ne amekan no tantra here runabout na ye waterman so community 1 ye wo Roman Kalika Safinechi wo pe Kaswa New Market Obom Road be electricity company for be home office no nhwe ne mo pe na ye wo Kumase ehwa overseas ye ne Sompa FM ena ewo dan kro na mu ye Bentimba market afeso nyane ye ne regional hospital no first gate baby ATM ofidie ne se no ena di nhwe ni mu tachiban baby ana eye GN bank dan no wona na se GN bank na wonum di dwuma no wo mo building ne mu ahwa na ye wo nkranza eno so GN bank edada dan ne mu ye ben children's park na takwa ye ne Roman stores no na di ani mu nhwe takra de efie kuma number 9 taxi station sabekanyen afe brekum Brekuma mango ase ya ben Chris FM go so abotan so ya ben Success FM obo ase council quarters called junction ena dwabo so ne important so radio rainbow nchen ho wonsa ebekan ya 0540 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 0249 311 311 Ewusia kwantin tibia kowie wa aboboa no na ye ka twato sese onwo ya pacho susudwene ho at the right time onyankopon be hye ne ho animonyam sempo wa enya bi krampo no a emane haw enye ni panyina na ba asase so se wono me ba be wona ye nkyere wodon so emfa nkyere wono mo motesa ne ba sa ne de adwojo e de kasa ho ntia na ase ye sa de nkyene gu wo mu krom e ba sa na akwa ya reho mesro eya no watu anamode wani ache 21st clinic a wo ho nsem ene yade bia na ye behwe na ye tu ase amawo
dwumadie Tara 1 TV ene Sompa TV FIA Sompa 106.5 FM Accra ene Sompa emfidie ne nyina da omema fa na nyina nso yeto eheta wo ho medidi wo hene yire maame akua yeboa esia mabronya betimi afrem abrewati ameda Dr. Sistus ase bema safo kantan kanso maame na social media handles ne nyina wo hwe de yefa wo sanso na school fees nso sound no wono ne engineer